بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، ما كتوتيما مرنا آغم إسلام دينا نعمة سن الله سبحانه وتعالى كاتو إبن سن قدرة إرادة سن الله سبحانه وتعالى إن مكباي متى kita niyuha adlaw ini diha adlaw mulliyah adlaw piyabibidda sin Allah Ta'ala din hakatan adlaw maha baraka amunain adlaw Juma'a salta diha tempat ini lugal pagpupunan si mga sila bariman amuin mga sila mabayado mauhat sin panghindu din ang Quran iban sin sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niya makatutoy mamuran ha agama Islam itapik kerihil kako biasin kengatan niyo ini ni perkala mabugat perkala kauunahan si mga sila young generation perkala kauunahan ingatun in parsababan niya iban sin solution niya amunain karukkaan pagmasusa worry depress labi luba na jumatu ha mga young generation sa inhumum iban sin ahzan ini ni piagbasa si mga sila ahlul ilm ضيفان ثقيلان على الإنسان matarbilang dua bisita mabugat doon habigi jantung sin tiap-tiap manusia. Indu perkala ini humum iban sin ahzan ini di mutas ha manusia sa lugay niya di hadunya umukat sadya kaniya bang siya pasurun na sin Allah Ta'ala palong sin surga biidnillahi ta'ala. Itanda niya parma sin Allah Ta'ala halong sin Quran maha mulya ha surat Fatir ayat katluan tagupat pakatluan taglima ha waktu piasud na sin Allah subhanahu wa ta'ala in ipon niya bariman palong sin surga in muna makaptang niya alhamdulillah alladhi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana dar al-muqamah min fadlihi wala yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub. Amini muna kaya bungat si mga bariman hawakto sila simuta palong sin surga sa mayta sa lugay sin kabuhi nila di sila butasan sin humum di sila butasan sin ahzan in hazan amuna in parkala lindurandam karukkaan kasusahan sin limabay di basta-basta mai hapangatayan hapikilan sin tao labi luba na young generation mga youth biya kaniyo damigyanin humum
majimat tu sa wari na kau, masusa kau, mahanggaw kau. So dua perkara ini di kau butasan sa lugay sin kabuhi mo. Sa abang kau pasurong na sin Allah subhanahu wa ta'ala, palong sin surga, amuyatim muna hikabumat mo, alhamdulillahi alladhi adhaba anna alhazan. Sanglit iban puji fa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin inig niya na kamu in kasusahan, in karukaan, inna rabbana laghafurun syakur. Matanto rin Tuhan namu Allah subhanahu wa ta'ala sangat baing ampunon hakatan dosa na hinang apabila yagtaubatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Syakur, sangat mapatut pagsyukuran hakatan uno-uno na hinang tadi hadunya ipagsyukur ta fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin kakahinang ta amma al-ibadat قيامة سن الله سبحانه وتعالى الذي أحلنا دار المقامة. أمين الله سبحانه وتعالى مقبهلا كامو مقبنعو كامو ديها هلا ككل تتغنمو ألم سن سرغة من فضله إن يندنها كلبيها دينها كريوان سن الله سبحانه وتعالى لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Di namo natuod ka na naman in kasusahan, in kalaulan, in kabinsanaan, in karukkaan, in lindurandam, hawak tu kami hadunya, sabab di kami ukatan nila, hawihaon yari na kami halong sin surga. Allahu Akbar. Murah-murahan bang man kita niyo makasud, katan, halong sin surga, kabutasan kita sin humum, iban sin ahzan. Allahumma amin. In mga tao ashqiya, in mga tao unhappy di hadunya, amin tao malumi in pangatayan nila, amin mga tao di moduhol sin kananapsuhan nila, sin kainginan nila, liupan nila ipagtumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ini insangat dapuan sin sakit ini, di sila utasan sin angin sin sakit ini. Bisang pamarayo in kahalan nila kakitaan mo, sumagawa bukun habi in pangatayan nila, liuhala in pikilan nila, bukun masanyang in pangatayan nila, sabab mayta miyutas sila hapagdikiran fa Allah subhanahu wa ta'ala. Aparman si Tuhan ta Rabbul Alamin, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Hisyusyu in mieling limayo dan hapagtumtuman ka ako, papag-ibadatan ka ako, magad limayo din haraakan ko, magparuhol sin hawa nafsu nila, habyaglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabunal tuod in kabuhianan nila di hadunya, dangka, masigpit, liwhala, halubilo, bukun peace in mind nila, bukun masanyang yung pangatayan nila. Kakitaan mo marayaw yung pamaymay nila, marayaw yung parasahan nila, sumagawa yung pikilan nila, iban sin pangatayan nila, bukun masanyang unhappiness sila, wala nila maruhat in amin real happiness di hadunya, hasabab sin pag-ukat nila, paglayo nila din na pagtumtungan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Di pamamarahihan tumakatong tema mula na adlaw akhirah, wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma, ونحشره يوم القيامة أعمى. هادلو قيامة buhi unsila sin Allah subhanahu wa ta'ala buta, di sila makakita, di nila kakita ang tigidlom yung pangatod nila, sambil na mayta fa Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mayta mo ako ini piapanjari buta, lakap di makakita, sinhawaktu aku hadunya, makakita ako. Uri sambung kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasabab sindito kau hadunya nasitana, liu pa mo kami, wala mo hiyalgaan in mission may tagaw piapanjari sin Allah, wala mo hinang in gawin mo di hadunya may tagaw piapanjari sin Allah, liu pa mo in mission mo, liu pa mo in Allah, liu pa mo in daakan sin Allah. Wa kadhalika al-yawma tunsa.
Bihat turay sa badlaw ini, lupahon kau. Ignoron kau, asabab sin katuwas sin pangatayan mo, hawak tu kau rito hadunya. So in mano siya, in kasanyangan niya di hadunya, in happiness niya di hadunya, mag-base sa iman niya. Mag-base sa pamaratsaya niya. Bangbi adinin kusog sin pamaratsaya niya, kusog sin pag-iman niya fa Allah subhanahu wa ta'ala, doon sa kakitaan in kasanyangan niya, in happiness niya. Hapar masin Allah ta'ala suratul Nahl, man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Parmasin Allah ta'ala, isisi mag-amal salih, maghinang marayaw, sibo dadan ha pihak ka usugan, iban si pihak ka babaihan, hahalin siya mu'min, hahalin siya beriman, na mamaratsay ang katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, unin reward ka niya sin Allah, di pahadunya. Falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Tan tutuod, buhiun na mo sila di hadunya, sin kabuhianan sa rayaw-rayaw. Masanyang sila, masanyang impamaymay nila, masanyang impag-usaha-usaha nila, masanyang impikilan nila, masanyang impangatayan nila. Bisan aun humum, aun ahzan, sumakawa. Wala yato nag-epek ka nila di hadunya, hasabab si makusog in pag-iman nila, pamaratsaya nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amba in humum, iban sin ahzan, kasusahan karukkaan lindurandam, iban sin worry, hasusungon maghapit kay mo. In ini parkala, hika-destroy, hika-larak sin pamaranan sin tao. Ma-destroy in ginhawabaran sin tao. Bisang pamalingkat na ipagdayaw niya, wayron sakit niya, healthy siya, sabang siya dapuan sin dua sakit ini, hasabab sin sakit yan, bang siya di maingat mag-control, ma-destroy in life niya. Agun-agun mangdahi ka niya, mo ipag-suicide niya, patayon niya in baran niya, hasababin siya na depressed, hasababin siya worried, hasababin siya kalak, di magtutog impikilan, harubilo impikilan niya, na hopeless, harahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang mahuga ipag-iman niya, wayron duga yung solution matalik niya, bang bukong tumugpa din hatasin building, patayun niya yung ginhawabaran niya, wal'iyadu billah. Ang kanin hambuk alim, bianakan Ibnul Qayyim rahimahullah, namayta siya, halong sin kitab niya, الهم والحزن يضعفان العزم. الهم amin pagmasusa haparkala limabay. Alhazan amin alham amin wali kau hasusungon wala pajimatu. Iban sin hazam pagmasusa mo sinamin parkala limabay. Ini nilaw niya yud'ifan al-azam. Hikalamma sin azima. Hikawig sinamuin intention mo, bangaon kabayaan mo, pangarap mo hasusungon, mahinang kaubi ini, bang liwhala yung pikilan mo, liwhala yung pangatayan mo, lumamma siya. Di hikapush kay mo paunahan, asabab yaunin sagabal, yaunin umutom kay mo, karukkaan mo, kasusahan mo, iban sinuwari mo. Wayuhinul qalb, iban hikalam masim pangatayan, hikalam masim pangatayan, bisang pa-healthy in baran mo, bang yung pangatayan mo weak, maramang lulu yung pamaranan, kakitaan mo wayron na sahaya, kakitaan mo pamayhuan niya, di na siya maingat umuyo, bisan mo siya lugoson umuyong piyagpasa, di mo kakitaan yung sahaya pamayhuan niya, sabab maita yaon halong si pangatayan niya in humum, in ahzan, mahinang parsababan hikalam makaniya. Wayahulani bayna al-abdi wa bayna al-ijtihad fima yanfa'uhu. Iban mahinang parsababan
amo hindi mo hikasung sin pagmatuyo mo. Aon ko pangarap, ambition, then nakabata-bata mo, na-inspire ka hambok tao. Mamaya ko may ng doktor, sabsin kikita mo hambok doktor model mo, tao marayaw. Mamaya ko may ng engineer, mamaya ko may ng attorney, mamaya ko may ng judge, mamaya ko may ng hafid, mamaya ko may ng alim, mamaya ko may ng mastal, ununin profession kabayan mo pangarap mo diya dunya. Sa hasabab sin humom, hasabab sin ahzan, amuyan parsababan, hikatampan di mo madawhat yung pangarap mo yan to sabab lumammas siya, utungon niya ko mo paulihan. Wayaqta'ani alayhi tariq as-sayr, bugtuon niya katon niya, indahan mo waktu ko magdaran, manuytuhay na kao, sumsum na madawhat mo yung pangarap mo. Pila tahon da ko man mag-graduate na kao, pila tahon da ko man madawhat mo na yung pangarap mo, sa bangyanin humom din kay mo, yanin ahzan din kay mo, amuyad to, amin magpa-stop kay mo katon niya kao, di ko makasampay mo pa amin niyangan-angan mo. Aw yung kisanihi ila wara, hadi pa kao pahundungon niya, balik taron niya pa kao paulihan, utungon niya kao paulihan, sambil di mo na madawhatin kawayaan mo, yung pangarap mo, hasabab sinyaunin humum, di ko butasan niya. Hasabab maita, hasabab sin kalammas yung pag-iman, hasabab sin paghaman-haman tahada akan sin Tuhan Rahman, hasabab sin pagparuhul ta sin hawa nafsuta, pahiram sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasabab sin wayrun dhikir, halom sin pangatayan, sin manusia, miyalin din ang pagtikiran pa Allah, din nasabab yan in Allah ta'ala, nagbanda kato, wa man a'rada an dhikri, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma, wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna, fanasitaha, wa kadhalika al-yawma tunsa. Di mo madawhatin kawayaan mo, na-destroy in life mo, nagkangi-ngi in kabuhi mo, in mga panaiban mo, classmate mo, then na kindergarten yun na Masya Allah, professional na sila. Masya Allah, yun na ibang degree nila. Sain kita, wal'iyadu billah, bangman, parihalaon, sin Allah Ta'ala, in kaanakan sin Muslim, ha generation ini. Then nasabab yan mga katotemang uran haaka ma Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala na may takato, hasupaya kita kaulian gimamgam inamin worita, inamin depresta, in kasusahan ta karukaan ta, nag-advise ka to Tuhan ta Rabbul Izza Jalla Jalaluh, haparman niya ha suratul An'am, faman yuridillahu an yahdiyah yashrah sadrahu lil Islam, ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Banda sin Allah subhanahu wa ta'ala katuniyo, isisi mabaya, dihilan sin Allah ta'ala, kahayangan, kahanungan yung pikilan niya, kasanyang sin pamatayan niya, sin paghula-hula niya, yashrah sadrahu lil Islam. Paluahon sin Allah Ta'ala, inawin pangatayan niya, lanuanin kataan malummi, taymaon niya in panghindo sin Islam, taymaon niya in baita sin Quran, taymaon niya, bogbogan niya in sunnah sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, di niya butasan in agama niya, bisang pa siya hawno hula, binaybayan nag-school, hawno hula, na-deploy sa di niya pasaran in agama niya, di niya butawanan in agama niya, di niya ipagdagang in agama niya, kisibo na kikita siya sin dumaas niya, iban sin wala, bangyaon in pag-iman, along si bigidyan to, bisang pakawyaon hasebu, nag-review, bangyaon in pangatayan mo, hipo sin pag-iman, di ikaw buta sa ikaw pasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, maikay mo in depress,
maikay mo in karukaan, in kasusahan, in lindurandam, maikay mo in worry. Wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqa haraja. Hisiyo-siyo tao kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laumon siya, nakalayo siya din hatay tayo sin sirat al-mustaqim, din al-Quran, iman sin sunnah, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaj'al sadrahu dayiqa. Papanjar yun sin Allah ta'ala, yung pangatayan niya makipot, indaghal niya makipot, yaon yung pangatayan niya nagula, halom sin daghal niya. Amoy ni in source impuhunan, dumayaw in kaptanganta, dumayaw in kakahinangta, bang dumayaw in pangatayanta. Yan in control, alam si pangatayan. Ang kanna in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na may hadith niya, ala, fa inna lil jasadi mudghah. Bukod ka, in halom sin jasad sin tao, aun doon mudghah. In mudghah, amuna in dugo na kukumpul, ila saluhat, apabila dumayaw siya, saluha sairu a'malihi, dumayaw in katahan kakahinang niya. Wa idha fasadat sairu a'malihi, apabila kumangi in pangain namin mudghah, halom sin pangatay, halom sin daghal sin tao, maraha kumangiin katan kakahinang niya, kignot ko hibal niya, ala wahiyal qalb, wayron na dugaing pambukod pangatayan. So bang intao liyong sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin nagduhul baya sin hawa nafsu niya, piyasaran niya ipagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, intumbas ka niya di pahadun niya, kumiput in daghal niya, kumiput in pangatayan niya, masigpit bukod mahayang, biasa kaula-ula nagtilu pama in Allah subhanahu wa ta'ala, ka'annama yassa'adu fis sama. Biasa kaula-ula in siya, yaon siya, sumakat pataas sin langit. Amin, bargantong, nagkahang, di niya kaingat ang mangunin, hinamon niya. Di isam siya makasampay maun, mabugay isam siya mahulog. Harubilo yung pangatayan, liuhala yung pikilan, di makaingat-ingat bangunin hinangon niya. Hasabab sinamin hinang mangi, sin kakahinang arits, amin hihinang niya sa lugay sin kawuhi niya. Biyasaran niya indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niya makatutimang huran haagama Islam. In Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayta, nag-advise ka to supaya gumanggam, in worita, in depresta, in kasusahanta, biyaitaan kita si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith niya din kan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الرجال وضلع الدين وغلبة الرجال. Ini advice ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang mafil mo o kauto o kaurayang, inamin kakipot na sin pangatayan mo, kaharubiluhan na sin pangatayan mo, ando ayaw ko maluman mamuko, halawang sin Allah subhanahu wa ta'ala, umangkat sin dua lima mo, mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, mangindua ay kaniya, pasahon mo indua, hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sabun na to din ako, magpatilibon ako kay mo, dahil na ham, dahil na worry, wal hazan, iban kasusahan lindurandam, wal ajaz, iban magpatilibon ako kay mo sin kalamma, wal kasal, magpatilibon ako kay mo sin kaliso, wal jubun, iban magpatilibon ako kay mo sin amin kadamang, amin mabuga ko, kahanggaw, wal bukhol, iban magpatilibon ako kay mo din hakaikot, din hakakuripot, wadal'id dain, iban magpatilibon ako kay mo din namin kalungkupan na ako sin utang ko, agon di ko nakabayaran in utang ko,
wa ghalabatir rijal, iban mapisto ko na ako si mga sila kausuhan, si mga tao ang kusog nila ang power nila. Siya may nin-advise ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga manghud, memorization na to in dua ini, ipagpagaan si pangatayan. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhal'id daini wa ghalabatir rijal. Inham, worry, kasusahan, depress, ini ang mga dawabit niya, ang ikapangontrol ta kaniya, supaya di dumapo kumakkal doon along simpangatayan ta sabay ta kaingatan bangbiya di mag-control kaniya, mag-avoid kaniya. Muna niya ay mga sila ahlul ilm rahimahumullah, bangman sila kaulungan sila Allah subhanahu wa ta'ala, hasabab sin lugto nila mag-share sin ilmu, hindu kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran, iban sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dita niya kita sin dawabit. Muna niya ingatunta at dunya darub tila, in dunya ini hula panulay-sulayan ka to sin Allah, panestingan ka to sin Allah, bukun ini hula takakkal. Ayaw mo personalon in dunya, sabing dunya bukun kay mo, bisang pauno na in degree mo, bisang pauno na in kindaya mo, kusog si power mo, ayaw mo personal na in dunya. Sabing dunya darub tila, in dunya hula panulay-sulayan sa jakato, panandasan kato. Ayaw mo himutang alam si pangatayan mo in ikaw kakkal di dunya. Sa bangaw yan ibutang mo alam si pangatayan mo tanto na sadya, di ikaw ukatan sin depression, di ikaw ukatan sin worry, sin kasusahan. Sa ingatain hula mo kakkal yaon haadlaw akhirah halom sin surga biidnillah subhanahu wa ta'ala. Law sin Tuhan Rabbul Alamin mahasud si mahatinggi, hasuratul Ankabut ayat hambog pahikatu, alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Ankabut alif lam mim. Allah subhanahu wa ta'ala intubut makaingat bangunin hati sin alif lam mim. Ini nilong si mga sila ahlul ilm pag-catch sin intention sin tao, ipag-pay attention sin tao, hasupaya dumungog sin Quran. Sab ahon na di na sila mabaya dumungog sin Quran, na-immune na sila, sungsungan nila, intayngan nila sa dumatungin khitab sin Quran, jinisan hasupaya makain attention sin tao. Alif lam mim, ahasiban nas, unin huna bistahan sin tao ay yutraku, amin pasarang nasadya sila sin diha dunya, umiyan sila in kami magparatsaya magkahagat pa Allah subhanahu wa ta'ala, di na sila tandason, di na sila sulay-sulayan. Saukat na ini kau mu'min, saukat na ini kau namamaratsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala, exempted na kau, di na kau sulay-sulayan. Kalla, insa lagu-lagu na bala diha dunya ha mga sila bariman. Al-anbiya, mga kanabihan, iban sin mabiya kanila mga bariman. So tatap kita tandasun sin Allah subhanahu wa ta'ala diha dunya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, intanda niya natandas na mo na yung mga umat na kauna din kanila, hasabab sin panandas na mo timampal bang hisyuin kanila bundal in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin bukun bundal in pamaratsaya pa Allah. Sabing tao bang mayroon na panulay-sulay kanila, halong nasadya sinamin amin kainginan sin dunya, agon-agon kalupahan nila na in Allah subhanahu wa ta'ala, katampanan in pangatayan nila sin kakahinang
Amuin hikatampan si pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabang sila tanda sun Tuhan ta Rabbul Alamin. Magbalik, mag-charge, magbalik yung pag-iman. Biyasin jima tuhama sa tabihao. Kahapon iman sin tag-isa. Linog. Hakutamato. Linog. Hadabaw. Pila sadya in laggo sin mga building na destroy. Pila sadya in manusya. Minui. Pahadaran sin Allah. Napinsala sin linog. Ini panandas ka to sin Allah. Pangmatan ka yung pag-imanta. Pamaratsaya ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nini ayatu min ayatillah. Alamah. Dan mga alamat sin qiyamah. Tanda in dunya, in gumi, in bud, bisang pabiadin na in kasolid niya, madestroy da siya. Amo pagain kita manusia, piyapan dyan din na malamma, hindi kita madestroy. Hindi kita magkangi, bisang pa in bud, biya tukas uno, madestroy da, malarak da. Inyan tanda panandas ka to sin Allah Ta'ala hasupaya kita makakawa pamintangan, makabalik kita maun fa Allah subhanahu wa ta'ala, makatumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala, mag-charge, magbalik in pamaratsayata, in pag-iman ta fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan ito Tuhan ta Rabbul Alamin na mayta alam sin Quran na suratul Baqarah ayat hangga tuskay man taglima. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. تنتطوج سلي yang takam salugaini udun hadunya hakabuhi niyo unin panandas ka to sin Allah bishay uno na din hauno min al-khawf kahanggaw hanggoy pangatayan. Agun pagbasa di na kau makagwa din habay adakala ko manimbak kay mo. Di na mahantap yung pangatayan mo. Halubilo na yung pangatayan mo, yung pikailan mo. Yaw na doon in depress. Yaw na doon in worry. Yaw na doon in karukaan. Halom sin pangatayan mo. Al-khawf wal-ju' damik yan tandasun ka mo sin kahapdi. Gutom, wayrun makaon, wayrun mainom. Biasi naghapin ka to pila bulan lima bay piyagpaasa sambil tunga dum magjaga kita sin tubig bangko no humwa. Manandal kita sin uhaw. Manandal kita sin hapti inyan panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law si mga sila ahlul ilm inalju diha ini tandasun kita sin Allah ta'ala bulan Ramadan. Sumandal kita sin aun pagkaon sumakawa hasabab sin pamaratsaya ta fa Allah subhanahu wa ta'ala tinggalan ta in pagkaon tinggalan ta in pag-inom sabab sin mayta yaw din pag-iman alam sin pangatayan ta di kita kumaon di kita uminom sabab sin naraak kita sin Allah ta'ala magtangka haadlaw sin bulan Ramadan inyan panandas ka to sin Allah wa naqsim min al-amwal damik yan tandasun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala kumuha yung pangaltata, kumuha yung pagdayata, may kaning pagkabiyaksahan tamang kita mag-audit na simbisnista. Kaba bulan Ramadan, piyagbaasa inuntong ta, lipat mang lipat. Sa hatahon ini pag-audit mo, pagpista mo, inuntong mo kung nabiyasin na kauna. Kimo siya, naqas min al-amwal. At ang business mo, na bankrupt. Aun alta mo nasunog. Aun pagdaya mo natakaw nalawa. Inyan panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala bugun hat alta wal anfus damikyan tandasun kita sin Allah ta'ala sinamuin kakasita kaluarga ta kanungnungan musa sin pangatayan ta bangkabayan sin Allah ta'ala kawaon din kay mo'y mainam minuy parahmat sin Allah ta'ala in kakasim in bagay mo, in kanunungan mo. Was-samarat damikyan tandasun kita sin Allah ta'ala bangin kaunan ta maguma-uma amin kabuyanan tayo nakimba magtanong pagkabiyaksahan ta mahalbes biya ini sakali narasin hangin nalata katanim bunga wayrun timubo
Miyatay inamin kabunta asab sinwayron na tubig inyat tu pananda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yanin humum, yanin ahzan, depressed, halubilo imbikilan sin tao, liuhala impangatayan sin tao, di na makaingat-ingat bangunin inangon niya. Wayron duga ing matali niya, bangbukon siya bariman, inamuin mag-suicide siya. Sa bangin kaunan niya bariman, yaon impangatayan niya, nananatat bunga fa Allah subhanahu wa ta'ala, ulit ba ita sintuan, wabashiris sabirin, wabashiris sabirin, pakugan yung mga sila, makusog magsabar, masabar yung pangatayan nila. Bisang pa yan tumabugkat ang pangatayan, mabugkat na pikilan sumagawa, kagausan nila umuyong, kagausan nila hipakita hatay manghut nila, hakabagayan nila sinuyong-uyong sa maita tiima niya inamin panandas sin Allah, siyabaran niya ipanandas sin Allah, wayrun dugaing maiyan niya amurain kaptangan, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. In kami inikatan dahil Allah subhanahu wa ta'ala, wayrun po nirapat magbalik na kami maun fa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Yan yung mga sila bariman, yan yung mga bariman, nakaalop sin panandas, sin depression, sin karukaan, sumakawa, piyaglaban nila, di sila magpatalo sa maita tiyumtum nila in Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Impagtumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala, inyan hikahanong sin pangatayan, inyan hikasanyang sin pangatayan. Sabang mula tiyumtum in Allah subhanahu wa ta'ala, wayron dugaing mapikil tabang bukon mag-destroy sin baran, mag-suicide. Ang pag-suicide, mga umat Islam, mga kamanghuran, inini 100% manuitoy na imano siya palang sinabi na ka-jahannam. Sa maita, piyatay niya, ingin hawabaran niya. Bisan baran ko di kwini kamilikan, wayron kapatut kumamuno kaniya sa bukon ka ako ini niya Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk sin Allah subhanahu wa ta'ala. So bang mo piyatayin baran mo, mag-suicide ka, atawakan di na ka gumawa din hamay, mig na ka pamilya mo, asab sin depression na ka, na hopeless na ka, nalawa na yung pag-asa mo, kakitaan mo yung ama mo, iban sinina mo, tabiya, gatos tabiya, magkakalo sa siya, dumadlaw. Hambok yung parsababan ma-depress yung bata. Bangin piya kita sinina, piya kita sinama, dumadlaw, maglugat sa siya, mag-discuss sa siya, hati-hati yung parkala. Kaya bulatan sin mata, sin anak, parsababan yan ika-depress yung bata. So, unin matali niya. Bang mahuga ipag-iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, magad na siya hatumpukan atawakan barkada bukon marayaw. Sa papanayma niya, kamurayan ay magpakuka ko. Mga kumiyagad ang grupo niyo, happy ako. Kalumpahan ko yung problema ko kataan. Magkatawa kita niyo, mato kita niyo, pakain-pakain bihan mag-happy-happy. Yan din panayma simbata. Wala niya kaya sayuhanin siya, nakalamod na siya hatumpukan simbukon marayaw. Inut-inuton siya, hipakitain dayaw simbarkada. Sambil makawain simpati simbata, kamu yan imbundal tayo manghut ko sabsin, concern kamu ka. Doon mayan, makawa na yung simpati, pasulayon na siya. Bangbundal yung pag-brotherhood ta, kinamin ini. Nah, hasab sinaka na yung simpati niya, way na mahinang niya sa kuminang. Pag kinam niya, sambil na adik, sambil nagkangina inutok, hikaragang na ilaptap niya supaya sadya, aw ni karuhon niya sinawa napso niya, hikaragang niya in motor niya, hikaragang niya unin altaon ka niya, bangman aw ni pag-support niya, amin ha-amin kaya kasusuban niya yato. Sambil kumangina inutok niya, kakitaan mo sambil tamungon niya, wayron na manaw na haran.
Kakitaan niya inamin tubig. Sabi panganan niya mga river. Yaon na naglangoy-langoy. Allahu Akbar. Wal'iyadu billah. Sa mayta, na-destroy na yung pikilan niya. Hasabab sin depression habay, situation habay, kakitaan niya, hama niya, iban sinina niya. Ang kan na patumtong muna paginawabaran. Ando, in kita maas. Subay tahi pa kita. Haanak ta, haunahan sin anak ta yung paglasa. Bangaon dapat ini kau ba na ando, siyuma, intuktok sin asawa mo, haunahan sin mga anak mo. Once gumawa ko din habay, kikita ko si mga anak mo, ando, siyuma, intuktok sin asawa mo. Damik yan ikaw asawa, ando, pagdatong simbana mo, din habay. Pahit-pahirin hulas niya. Pakita mo inamin ikaw, care kau kaniya, haunahan sin mga anak mo. Mabaya kau iban sinti. Hasabab sin ikaw good model kau lumaggo yung mga anak mo hinangon nila bang biya din hinang sin ina iban sin ama. So maigin depression. Maigin namin worry. Maigin kasusahan. Sumubli in iman. Sumubli in lasa. Labi luba lasa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka to temang huran agama Islam. لو نبوك عالم بأن كان ابن الجوزي رحمه الله الدنيا وضعت للبلاء فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصبر لو إن ابن الجوزي رحمه الله إن دنيا إني بيوتم سن الله سبحانه وتعالى كلنا panandas panulay-sulay so din sabab yan subay intao halul akal bayan mo di man panday-pandikal in pasadyahon niya, in nafs niya, in baran niya papagsabarat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno panandas panulay-sulay sa balan niya in sabar mga kamanghuran amo yan in wiponta amo yan in pakukusta in kasabar sa pangyaon in kasabar kato in kataan panandas inyan malampasan ta sa bangayon sabar gamman kau bangkatan sinaminwori mo nag-study kau sumagawa wala ko nakapas may kanhinang mo intiranan supaya ko makapas ayaw masusa ayaw mo blame inbaran mo sa may tahinang mo na inhinang mo hinang mo na intiranan ni kapas mo sa amo yan in kadar sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo hadi pa ko makapas bihaon ada kala susungon makapas na kau sa magtap pa kau sa meta sa biyaon in thiqah yaon in trust fa Allah yaon in pangandol fa Allah yaon in sabar in Allah ta'ala kita unkaw lilingon ko bang biyanin kusog sin kasabar mo i-explain mo hamaas mo ama ina magmaapol ako nakapas mengkan hinang ko in katambihan nag-review ako marayaw nag-study ako marayaw sa maray ini bukon pa ikarayaw kako hatahon ini kalu-kalu hatahon susumon encourage mo yung paran mo pakuga yung pangatayan mo liba nga yung pangatayan mo hasupaya ko di dapuan sin depress yaunin kasabar salta hinang mo ikatan tiranan insyaallah subhanahu wa ta'ala yan yung banda kato sin Tuhan Rabbul Alamin inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra sabun naltud inamuin miya magad hakasigpitan amunain kahayangan di mo makawain kahayangan bangkaw di mag-sacrifice sambat simbahasa urin agin nila no glory without sacrifice di mo makawa in success in happiness bangko di lumabay hapag sacrifice law simbaha sa Arab manjadda wajada hisiyo si matuyo siya in makapuso sinamay niya angan-angan niya law sintauso hisiyo si matuhol siya makagulgul. Masya Allah. Pag kau bukod matuhol, di kau makagulgul. So, inna ma'al usri yusra.
in si masarta hakasigpitan amunain kahayangan hangkan na mga kamanghuran andu subay in pakukusta kasabar fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian niya makatutemang huran haagama Islam hasupaya gumaan in warita gumaan in amin kasusahanta karukkaanta gumaan in depresta bistahun tayat ko kataan ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala tumbasan kita sin Allah sin pagsabarta siyulayan kita sin parkala biya ini sa piyagsabar mo siyabalan mo wala ko nagwala wala ko namungmung sa kontrol mo inamin amin emotion mo piyagsabar mo fa Allah subhanahu wa ta'ala hasabab sin pagsabar mo yato ko uto mahinang yato ibadat kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala tumbasan ko sin Tuhan ta Rabbul Alamin mahasud si mahatinggi hasabab sin pagsabar mo long sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith niya din kan Abi Sa'id wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الله أكبر. sabda si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam din ka Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wayrun kumugdan musiba hambuk muslim dain ha nasab amin kalaul banga bahasa anggali siya muna in hardship liaul ko kasigpitan ko wala wasab iban sin sakit ka na naman mo amunin illness pag iyanon wala ham iban sin worry hasusumon bangunin jumato wala huzun iban sin sadness sin namin kasusahan mo limabay wala adan iban kana naman mo uno sakit harm hagin hawabaran mo hatta syawala ghammin iban kana naman mo depress biha nakahalan mo alam simbay mo pag-school mo ha situation mo na depress ka hatta syawkata yushakuha sambil tunok amin kagindasan mo katulukan insiki mo long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangin katan yadto bistamo piyagsabar mo fa Allah subhanahu wa ta'ala in yadto long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaffara Allah biha min khataya parsababan ikakiparat sin Allah subhanahu wa ta'ala dain hama nga pardusahan ta. Allahu Akbar. Kasusahan lindurandam kasigpitan bangmuyan ipagsabar bistahon mo inyan ibadat inyan parsababan hikapapasin parusahan hikaku sin percentage sin dosa mo. Allahu Akbar. Yan imbayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian niya mga katutimang huran haagama Islam subay ingatun tamarayo hawaktu tariha dunya ahsini dhan bi rabbika parehon mo in huna-huna mo patuhan mo Rabbul Alamin wa anna al-faraja qaribun la mahala inamin kahayangan in success inyan masuok na bukon yan mustahil hinang mo in sabab nag-school ko ando yaw nin ama mo nag-sacrifice halawd nagbingit nag-ista hasupaya sadya ni kadil budget anak niya yan nag-school hayuzi yaunin ama niya nag-uma-uma nag-sacrifice nag-compras hasupaya sadya on budget ikapara niya bulan-bulan ipagbayad sin boarding house ipagbayad sin tuition hawak tuman ko mag-graduate piyagbasa masusain ama bangkaw di ka celebrate di ka pakita ipagkukuyag si maa sin anak niya nag-success piyagbasa sambil kabaw niya kay Eloy Karagang hasupaya sadya ipakita niya kay mo i-support niya kay mo ibang proud siya kay mo sabihin ikaw mahinang nakaw hambuk professional makahon ka nila din nakasigpitan diha dunya mahinang kaw hambuk kunsi sin kasanyangan nila kasanyangan mo muna iban proud imaw maas mo kay mo bang mo matambos
in degree mo, madawhat mo yung pangarap mo diha dunya. Sa mo yan, tinibutang mo, halong simpangatayan mo, ahsini dhan billah. Parayaon mo, inhuna-huna mo, fa Allah subhanahu wa ta'ala, inamin trust mo fa Allah, ipangandul mo fa Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala, al-faraju qarib. Inamin happiness, kahayangan, success, inyan masuok na. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadith niya, wa'alam anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingat marayo in relaxation, in happiness, in success, inyan sumasalta siya hapag suffer mo. Mag-suffer ka, nag-sacrifice ka. Hibihin mo in kakasimuyaw na wala umiyari ka pasambuang ka mag-school, hasupaya sadya ka, madawhat mo in pangarap mo. Hasupaya proud in maas mo, kay mo. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inamin kahayangan, masuok na, puasin kasigpitan. Wa anna ma'al usri yusra, in difficult, in kasigpitan, damikyan sumasalta siya, in kahayangan sumasalta siya, doon amoy na kasigpitan. So bang kita maglugto, mag-sacrifice, hinang tain parsababan, amin hindi kadawhat ta, sinamuin pangarap ta di hadunya, insyaallah ta'ala di kita pasaran, sintuhan ta Rabbul Alamin, mahasutsi, mahatinggi. Damikyan niya mga katutemang uran haaga ma Islam. Maunin depressed, in worry ta, karug kaanta, hasabab si muna niya hikaisalong si mga ulama, al-faragul qalbi wal ruhi min al-iman. Bang empty in pangatayan ta si pag-iman. Mayroon loon si pangatayan ta si pag-iman, amuyan in hambog, umbul sa to, dapuan kita sin depressed, sinamuin kasusahan, sin kaharubiluhan, sin pangatayan, iban sin pikilan. Sa bangyaon ng pag-iman, biidnillah subhanahu wa ta'ala, malampasan tabang unin, testing ka to, sin Allah subhanahu wa ta'ala di hadunya. Hikaruan niya parsababan, maunin depression, hasabab sin al-fashal, wa adamul injaz. Amin, wala kita nag-success. Wala nag-success. Nag-graduate na in classmate mo, siya inikaw yung anong back subject mo. Sa bang mo yan tiyuyuan, bang mo yan siyabaran, di mo destroy yun imbaran mo, insyaallah ta'ala, hasusungon mabiyara ka kanya. So subay kita di makad, amin biyasin kakahinang si mga sila dugay akama, bang di makabas in bar exam, hadlo ini kung sumpa kita mo miyatay na magsuicide na. Wal-iyadu billah. Bang man parihalaunin ka anakan si Muslim. Bang di makapas ha exam civil engineering, nagsuicide na. Wal-iyadu billah. In kana kansin Muslim subay di hinaw bihat to. Hadi ikaw makapas bihaon, adakala ha next exam insyaallah ta'ala makapas ka. Bang yan yung pag-iman, halong si pangatayan mo. Damikyan mauni namin biya kasusahan mo riyato, depression yato, asabab sin nisyanul akhirah wa ja'lid dunya hiya al-hammul akbar. Bang takyalupahan na ipag-akhirat ta. Amunain halong sin utukta, kasaddapan di hadunya. Amin tialita kasanyangan ta sadya di hadunya, kaya lupaan ta na inakhirat ta, tanto na sadya bang amuyan to inaimta, kasanyangan ta di hadunya, liupa ta inakhirat ta, bang di mag-success, intao yan tanto na sadya maunin depression, maunin worry, maun sin kaliwhala, sin pikilan, sin pangatayan, sambil manuyto yan na insiya, magbuno sin ginhawabaran niya, wal-iyadu billah. Inlas niya mga umat Islam, upahang puminita, unin uban, unin solution, hasupaya, gumamgam in depress, gumamgam in worry, in karugkaanta. Muna-muna, law si mga sila ahlul ilm, ar-rida wa taslim li qada'illah wa qadri. Subay pul in pagrida fa Allah, hihangla mo fa Allah subhanahu wa ta'ala, ununin pargala, kaya handak niya kayo. Hinang mo inkatan, tiranan, sumagawa. Amo yan tin kaya handak sin Allah Ta'ala kayo mo, hipagrida mo. Hasabab yan in ikaw bar iman,
magparatsaya ko ar-rida bil qada wal qadar. Amin namin magparatsaya ko sinamin qada iban sin qadar. Sin kita hambuk ko din ha mga bariman. Amin hambuk uban sin depression magrida ko bangunin kihandak kay mo sin Allah. Iban ipagpakug mo adakala di yato hikarayaw kay mo. Aw ni karayaw kay mo rugain. Sabi ng Allah Ta'ala di magdihil kay mo bang bukon hikarayaw kay mo. Habarman niya asa an tuhibbu shay'an fahuwa syarrun lakum wa asa an takrahu shay'an fahuwa khairun lakum. Adakala impiyuhong mo yan iumot-umot mo yan bang mo madawhan inyan hikakangi kay mo sa amoy kahugawan mo bang mo yan tumadawhat adakala amo yan tinikarayaw kay mo. So subay kita positive sadya magrida hakada sin Allah subhanahu wa ta'ala kato hakadar sin Allah subhanahu wa ta'ala kato hasupaya mahayang maanong yung pangatayata. Hikarua ubat sin depression amunain al-qana'a al-qana'atu bima qasamahu Allah. Subay kau kontento, subay kau kontento bangunin dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kontento na kau ha life mo, kontento na kau ha pag-usaha-usaha mo, kontento na kau ha kabuhianan mo bang kau kontento na bangunin dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ma katotemang mura na agama Islam wairun lihala sin pangatayan wairun harubilo sin pikilan sa mayta kontento na kau bangunin dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aturah bang ayaw kau umatod hamataas din kay mo sa aturain mababa pa din kay mo. Alhamdulillah makakaon kita doong adlaw. Alhamdulillah marayo yung para sa hanta aon din ha mga katutay manghuran ta ando bisan pagkaon nila wayroon bisan panamong nila wayroon hasabab yan to kontento ko halay mo inkita mo bangunin mababa din kay mo pansababan niya to'y kahayang ikahaning simpangatayan sa bang mo iyangat iyatod bangunin at taas din kay mo diya mo siya maglumba-lumba diya mo siya magtaas-taasan. Allahu Akbar bang kau di mag-success hapag taas-taas may ibansin siya doon maaw ni problema sa mayta di kita kontento halay ta. Hikatuubat amunain al-istiqama ala dinillah amuin pabuntulunta in pag-aakamata pabuntulunta in pag-aakamata bangunin dakan kato sin Allah ayaw tabihan lupahon bangunin piyanglangan sin Allah Ta'ala bisampa kasusuban keinginan sinawan absuta ando layuanta mustaqim kita diha dunya mabuntol yung pangaddatan mo pamumaas mo mabuntol yung pangaddatan mo papagkahi mo mabuntol kau hagin hawabaran mo anis kau hagin hawabaran mo anis kau pa Allah anis kau hapagkahi mo rida kau pa Allah Ta'ala siya Tuhan mo bang kau mustaqim di pahadunya di kau pasaran sin Allah hawak tu kau mui pahadaran sin Allah Ta'ala yaw kau hakulangan firashul maut di kau pasaran sin Allah. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahu Akbar. Yanin ubat bang kau tao mabuntol hapag ibadat mo fa Allah subhanahu wa ta'ala hapang addatan mo hapag kayo mo manusia yaunin pagkahambol mababaindahan mo bukon mo dahon magtaas dihasan sin pagkahi mo iyatod mo bangunin mababa din kayo wala ko imatod mataas din kayo mo mabuntol kau hawak to ha firashul maut bang kau mabuntol ha agama mo yaon na mag-agaw na pas na kausong na matangso inyawa mo din na jasad mo parma sin Allah subhanahu wa ta'ala tatanazzalu alaihimul malaika magnaugan yung mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala mon kay mo umunong kay mo kumita kay mo mangindu ahi kay mo iban sin panagina alla tahzanu ayaw na ka mo masusa ha mga kiyabin niyo ha ahli niyo ha alta niyo properties niyo wala tahzanu la takhafu wala tahzanu ayaw na kamo mabuka hasusumon niyo yan
Wa abshiru bil jannah, sa pagkukuyag na kamo sinsurha amin siya sagdiyakan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. So muyadto ini kaupat ubat hasupay katuubat amin hasupaya maig inamin kasusahan ta in warita. Damikyan niya in last ubat, I mean second to the last ubat, sin kasusahan karukaan al-ihsanu ila al-khalq, al-ihsanu ila al-khalq wa naf'uhum bima yumkinuhu min anwa'in nafa'. Para yun mo yung pagsawmadya mo kapagkahi mo manusiya, maon yung pagtabang-tabang mo kapagkahi mo manusiya. Bukod sadya baran mo impikil mo bang biyan ini ka-success mo sa pikilon mo ray sabi pagkahi mo yung classmate mo, tabangan mo siya, concern ka kaniya, hasabab sin concern mo dayaw sin pagsawmadya mo kaniya, intumbas niya kay mulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Hisiw-siw namin magpahayang sinamin kasigpitan sin pagkahin niya diha dunya, pahayangon sin Allah ta'ala kaniya in kasigpitan niya adlaw akhirah. وَمَنْ يَسَّرَ عَنْ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Hisiyo-siyo in paluhayon niya in pakaradyaan sin tao kaya sisigpitan din naman na transaction yaon ko naghinang nga government, kita mo nagline na nagpila na sumagawayon pa sila kaya sisigpitan mo pa sabang mo piyaluhay in kataan uno-uno tiranan paluhayon sin Allah subhanahu wa ta'ala inamin pakaradyaan mo diha dunya labi luba pakaradyaan mo adlaw akhirah. Ang kan na mga katotemang mura na agama Islam bang kita ma-deploy hakataha ka office-officean ando ayaw kita magpasigpit ha mga raayat ta yaon kita doon hasupaya kita maghidma kanila magpaluhay sin kataan uno-uno transaksyon nila bang tapaluhayon pakaradyaan nila paruhayon sin Allah ta'ala yung pakaradyaan tadiha dunya labi luba at akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Hisiw-siwin manabon sin kaaiban sin pagkain niya manusia diha dunya sabing tao aon sa jaib niya di ko kaingatan in aib mo, di mo kaingatan in aib niya, di mo kaingatan in aib ko in katan manusia ang aib niya bang aon kasiban mo aib sin pagkay mo manusia ando tao ni ayaw mo ipamahalayak, ayaw mo yato ikanat, ayaw mo yato spread labilo ba na hamas sa bihaon yani kita haalam sin aulama hasabab sin social media piagbasa in dunya biada kuman hambuk bay sumib sa kawatandawan kakitaan mo bang unin maghapen so bang unin aib sala sin pagkay mo manusia ando ayaw mo spread, ayaw mo ipasampay tupot ikaw na sadya in makaingat tabunan mo yato, ayaw mo i-share, ayaw mo ipamahalay kakatan bang mumahin ang imbihat to tiabunan mo in kaaiban sin pagkay mo manusia tabunan sin Allah ta'ala kay mo in kaaiban mo haadlaw akhirah. Allahu Akbar. Imagine mo yaon mahadya na katan manusia katan din hazaman sin Abu Adam alayhi salatu wassalam sambil pa akhir zaman. Imagine mo bangon fadiha hipamahalayak in kaaiban mo una si madya katan piagbasa matunaw ko sinsipo siya maon hinang mo ikaw sadya makaingat bang ipamahalay ako na sin tao katan piagbasa matunaw ko sinsipo bang kau di mabaya sunod ko haw na asing mahadyan na katanan do bang aun aib sala sin pagkay mo bakay mo classmate mo pangdaig mo ando tubtub na idya sadya ikaw makaingat ayaw mo na yato ipasampay ayaw mo na yato ipanuisuy tabunan mo hasabab sin pagtabun mo yato tabunan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in kaaiban mo hadlaw akhirah. In last niya ubat mga katutimang uran na agama Islam al-iktharu minas salati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam pataurun mo in pagsalawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labi luba na bang ini kau isa-isa mo yawn kau ginis mabaraba bang unin halong sin pikilan mo asab sin karukaan mo kasusahan mo bang kau magpaga na imagination mo piagbasa akon bisang tumindog
sumalawat ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan kau Allahumma salli wa sallim wa barik alai Allahumma salli wa sallim wa barik alai darana in pagtumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala in pagdikir fa Allah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub in pagtumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala pagdikir fa Allah ta'ala inyan hikahanong simpangatayan murah-murahan mga katutimang murah na agama Islam bangman papagbarakatun kato sin Allah ta'ala in adlaw ini in kapinsin kabuhi na diha dunya bangman aun matakaddam pangadjian madaw hatta bang biadin hikamin hipag-control ta sin emotion ta hipag-manage ta sin baranta amin di kita basta-basta ma-destroy atau akan makatali sin bukong marayaw patattapuntain kasabar in pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala syukran ala husnil istima subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh